Hej, ljudi, znači ovdje je LPS Antonija, znači ne mogu vjerovat što mi je napisao jedan običan glupi hejter, znači ne mogu to vjerovat. I LPS Milana, ili Mile, čekaj, ja govorim Milana, ali ako se zoveš Milena, onda stvarno sorry. Ali ja sam napisala jedan komentar, ali taj komentar ne znači da povrijeđujem tvoju državu Srbiju, ali to je prijatelj nije normalno. Znači, evo, sad ću vam pokazati. Ja snimam na svom stolu, malo u boravku. I pošto moja mama sad tamo priča s prijateljicom na balkonu, da vam pokažem kako je on to napisao. Pa hajde počnemo. Evo ga. Ja sam napisala, ti ćeš glupi hejteru reći da je hrvatski glup. I LPS, ma ti si obični glupan, on je tvoj prijatelj hejter i da znaš malo prouči da je Hrvatska. I oprosti što moja kamera ne može to dobro pokazati, ali dobro. Bogatija od te tvoje Srbije, ali ovo, ako LPS Milana vidi, ne znači da je za nju siromašna, nego već za tebe luzeru sa lošom kamerom. Laking se javlja i stvarno je LPS Milana dobro rekla, uopće nisi K od Kinga. Onda se on javlja, učuti katoličko bip od života, a ti mi jesi nešto bolja i nabijem te na bip, tebe i tvoju hrvatsku katoličko bip, jedno to govoriš da ste bogati samo zato što znaš da smo mi i ljubomornosti. A ja pišem, ma na šta da budem ljubomorna, a ti si ljubomorna mene i hrvatsku hejteru glupi, ali LPS Milana, stvarno te nisam htjela uvrijediti i to stvarno ne znači za tebe. A onda se njegov dragi prijatelj javlja, on koristi web kameru ako nisi provalio luzeru. A za tebe luzeru, napiše se provalio luzeru, dobro, to je dobro napisao, ali ja sam žensko, nisam muško je. Znači, trebala sam napisati provalila luzerice, ok? Ili luzer, to je svejedno. Znači, baš imaš, ne znate nijedan ni drugi pisat. Znači, ovaj Laking majster ne zna da je psovanje gdje, a ti ne znaš prepoznati je li muško ili žensko. Znači, Antonija, zar je to toliko teško da je to žensko? Da. Znači, ne mogu da vjerovati. Stvarno, da, to je prvo obavještenje i drugo obavještenje je da se malo bolje vidi. Znači, drugo obavještenje je da mi postavljate pitanje, ja ću za 2-3 tjedna praviti Q&A ili Q&A, odnosno odgovore i pitanja. Dobro, to je jedno. Pa da, i pokić, i da, mama vas je lijepo naučila da pričate. Hejteri, bog.